maksat var. Üç bololu kelgin birigip, olalımı taktap koştuğan, Kuramanı tottop yurt kılgan. Babam bana saytkan asadı, birimdikке çakırgan uran. Birimdik, 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 aldıga karay birigip, jelekti biyik kötürdür, jеңишке көздөй birimdik. Namusun korgop elimdin, Allah kotırgız jerimdin, jaratkan özün koldu gör, көп ulut jurттун dilегин. Кылымдарды баскан тарыхы, Кыргызстандын баалап баркыны, кызыл Biz bu жерге ошол Аллай аринибизди колдоп келгенбиz, ушу Биримдик партиясында экен. Бул баланын келечеги экен, Кудай кааласа. Жакшы, атасы да ишмер калды, буга да үйрөткөн, бак көп нерсени. Өздөм азырдан кайрадан таанышып отурабыз, окуу жайларды жакшы окуп бүтүп, көп ишканаларда иштеп жүргөн. Айрыкча ушул айыл чарбасын жакшы билген жигиттердин. Bostanım Allah yardı koldap geldik ama şu balanı ümiti bu akıldı bunday işke bilen baldardan eken boşuna koldap bereriz dep oturupuz Kuda kalasa. Birimdik partиясын колдоп келдик. Себеби Биримдик партиясынан көптү күтсөк дагы болот да. Ошондой эле анча-мынча кыйынчылыктарыбыз болсо, аны дагы ушу Биримдик партиясынын артынан чече алабыз деп ойлойм да. Биздин максатыбыз Биримдик партия жеңишке ээ болсо деп күтүп атабыз. Bu bala dikandın içinde çoğuygon, dikandardın bardığını, kıyınçılıklarını jakşı bilet. Biz ümit menen şunu jogorku kеңешке şaylap jatabız, bardığız, aksakalız, karasakalız birigip bizge, dikandarga, karapayım adamlarga jardamı tiyebi dep. Bizdin egemendiği bolgonubuzga 30 yıl boldu. 30 yıldan beri Karadarya ayılında bir жаңылык жок, социалдык объектилер жок, элдин турмушу күндөн күнгө начарлап бара жатат. Ошондуктан şu жаш, юрист, экономист келечекте элди колдой турган, элдин чоң күчтөрүн жогорку тарапка ак үйгө коюп, мамлекеттик деңгээлде чечет деп биз көбүрөөк элибиз ушул Аллайарга ишенип жатат. Кудай кааласа Аллайарды эл колдойт деп ишенемин. Birimdik Partiyasının azırkı talapkerlerinin 80% yaşlar Allah'a okşagan. Oşoğa karabastan anın içinde tecrübalı Ulukbek Koçkorov okşagan, Törevay Zulpukarov okşagan tecrübalı insanlar dağı var. Allah'ar özünün programmasında Kesipköy Adis Katarı ayıl çarvasın reformalığını, bilim bölümünü reformalığını, başkaruv sistemasını reformalığını boyunca iş alıp oşunu atkarığını közleyip Allah'ar Bostorup'tun talapkerligin biz 3 aylık öttüğün şaylovçuları körsetip koldop gelip atat yoldaşlar. Kızıltuz, Suzak, Jana Karadarya eli. Ben sizlerde 4. oktyabr günü bizden Birimdik Sayasi Partiyasına 1. nomurdağı oşanda öyle Allah'ar Bostorup için doğuş verinizi çakırıp getemin. Bostorup Allah'arda. Саламатсыздар, 4 октябрда боло турган бул деген биз өзүбүздүн мамлекетибиздин, өзүбүздүн келечегибизди, балдарыбыздын келечегини тандоо күн. Биз кандай тандасак,
өзүбүздүн турмушубузду, мамлекетибиздин шартыны ошого карап биз тандоо күнү деп айтып кетет элем. Bundan buyaka özüңөр жакшы билесиздер, 30 жылдан бери шайлоону көрө берип, далайын көрүп, далайын шайлап көрдүк. Аны да бардыгын башыбыздан өткөзүп келатабыз. Ошондуктан bundan buyaka биздин айылыбызга дагы көптөгөн партиялар, көптөгөн талапкерлер келет. Көптөгөн алтындай сөздөрүн айтып жүрүшөт. Айтып да келет. Биздин айылыбызды бир шаарга айлантат. Этаж үйлөрдү салат, жолдорубузду асфальткылат. Сууларыбызды чыгарат. Но бирок биз 30 жылдан бери ошого ишенип келатабыз. Туурабы? Биз шайлайбыз. Негедир депутат башка жактан чыгып калат. Жылда шайлайбыз ар шайлоодо. Башка жактан депутат болуп шайланып калат. Ошондуктан мен элим үчүн, кыргыз мамлекети үчүн эң биринчиден ошол мамлекеттин ичинде биздин айылыбыз бар. Мамлекет үчүн кызмат кылайын деп, ошол мамлекеттин ичинде кичи мекеним Карадария айылым үчүн чын ниеттен, чын жүрөгүм менен иштен, сөздөн ишке өтөйүн деп аттандым, урматтуу туугандар. Ошондуктан жанагы айтып атпайбызбы, талапкер ат салышып атат деп. Кудайым буйруса, биздин ат, биз минген ат ошол улакка кире турган ат. Биздики назат кетип тай минген ат эмес. Ошондуктан бардыгыңыздарды 4 октябрь күнү биздин партияны шайлоого шайлап кеткениңиздерге чакырам. Биринчиден рахмат. Мен биринчи программаларымдын бири бул мен агрардык реформага барууну көздөп турам. Эмнеге дегенде биз кыргыз мамлекетибиз 75% элибиз карапайым элибиз, дыйканчылык менен турмуш өткөзүп келебиз. Негедир бардыгыбыз ушул ар бир шайлоодо агрардыкты өнүктүрөбүз дейт, көтөрөбүз дейт. Но негедир ушуга көңүл бурулбай келет жакшылап. Кантип көңүл бурушубуз керек? Мынабы өзүбүздүн жерлерибиз турат. Туурабы? Бүгүнкү күндө мака менен бедеги табыз. Себеби башка нерсе эсек актабай келет. Мен ошого шарт түзөлү. Шартты кантип түзөлү? Биздин мамлекет биздин өндүргөн нерсени башка чет өлкөгө экспорт кылып алып чыгып берсин деп атам. 5 сомго эмес, 10 сом кылып сатканга шарт түзүп берсин деп атам. Бизге келип кетменибизди чабып, жерибизди айдап бербей эле койсун. Ал болбойт. Биз өндүргөн нерсебизди жанагы базарга алып чыктырбастан башка мамлекеттерге алып чыгып кымбатыраак сатканга бизге түздөн түз шарт түзүп берсин деген мен оюм менен ошол багытты көтөрүп баратам. Дыйкандарыбыз менен карапайым эл менен иштей турган центр болсун. Кече айтып кеткем, ошол холодильниги болсун, ошол жерде упаковочный цех болсун. Ошол жерде экинчи сортуну переработка кыла турган заводу болсун. Үчүнчүдөн ушу мал чарбаны базарга алып сатпай турган кылып, эт убойный цех мамлекеттин деңгээлинде Европанын стандарты менен курулсун. Бардыгыбыз мына адырдан көл теребиз, кабар деп коебуз. 50 сомдон терип эле тиричилик кылабыз. Анан бардыгын Турцияга жөнөтөбүз. 200 граммдык банкага бизге басып туруп, кайра 200 сомдон алып келип сатып атат. Ошол нерсени 200 граммдыгыны, 1 килограммдагы эмес. Менин максатым жанагы көп жерлерде үйрөндүм, агрардык жакты үйрөндүм, дыйканчылыкты үйрөндүм, көрдүм. Ошол жерлерде жүрүп мен өзүм суроо бердим. Эмнеге бизде жерибиз бар, элибиз бар, эмнеге биз ушул нерсени кыла албайбыз? Себеби бирөө эле. Себеби биздин дыйкандарга системаны, аграрда системаны орнотуп, өндүрүлгөн товарыбызды башка чет өлкөгө рынок таба бергенге шарт түзүлбөй атат. Ахырына келип ошол логистик центрге биз сатсак, капта алып барып сатпайлы. Бизде эле мына бардык азыркы келип аткан импорт товарларды жеп атабыз. Бизде эле 2 килограммда, 3 килограммда коробкага салып, Кыргызстандан чыккан товар экологически таза деп туруп башка мамлекеттерге алып барып сатпайлыбы? Бизге карыз бербе. Башка мамлекеттерге карыз бербей эле кой. Бизден чыккан товарды алып кой деп шүйлөшүүлөр жүргүзсө болот да. Бүгүнкү күндө эмнеге ошол багытка барып айтабыз? Баягы тандаганда өзүбүз кайра адашып келетабыз. Назары ач адамдарды тандап алып атабыз. Элди ойлогон адамдарды, мамлекетти ойлой, өзүн ойлогон, кызыкчылыгын ойлогон адамдарды адашып тандап алып атабыз. Мен эң биринчиден азыр ниет кылдым.
5 yıl jogolup ketip atat şaylagan deputatlarыбыз келбей атат деп жана айттым, туурабы? Себеби 1 сомун көтөрүп алып келип берип атат. Эртең аны кантип 3 сом кылып алам деп ойлонуп атат. Ошон үчүн 1 сомуну берип атат. Анын огородунан чыгып ашыкча байлыгы жок. Кайра эле бизге 1 сом берип үстүбүздөн 3 сом алып атат. Өзүбүздүкүн жеп коюп атат. Ошондуктан урматтуу туугандар ойлонолу. Мен айтайын дегеним, мына Карадария туугандарым, жердештерим алган эжелер да болуп атат, агалар да болуп атат. Туура түшүнөм. Баягы бүгүн күндө муктаж үй-бүлөлөрүбүз бар. Туура түшүнөм. Но бирок ашказанды написти сатсак дагы жүрөгүбүздү айыл үчүн, өзүбүздүн бала чакабыз үчүн, келечегибиз үчүн жүрөгүбүздү сатпайлы. Biz kılgan nerseni biz soğup üçün kılganbız. Allah'tan razılık üçün elge jardam bersek kılganbız. No bирок men аны айта албайм. Эмнеге дегенде мен айткан болсом ушунча кылган сообуз жокко чыгат. Кыла турган нерсемди менин бир принципим бар. Сөздөн ишке, айткан нерсемди жасайм, жасай албаган нерсемди айтпайм. Урматтуу туугандар, сөзүмдүн аягында силерге айтып кетем. Менин да атамды, үй-бүлөмдү тааныйсыңар, атамды тааныйсыңар. Мен элим үчүн, мамлекетим үчүн, ошонун ичинде кичимекен Карадария айылым үчүн чын дилимен, чын жүрөгүмөн 1 сом бирөөнүн акысын жебестен кызмат кылып берем. Сөз менен эмес, иш менен далилдеп берем, урматтуу туугандар. Рахмат. 30 yılın içinde Karaderya'da emne oldu degen soru oturattı. 30 yılın içinde var nerse çok oldu köpçülüğü. Doğru. Yollarımız buzuldu. Yerlerimiz azaydı. Adırlarımız kurgadı. Emne kılış gerek hem. Buna uşun nerseni oğundayın dep. Bundan 15 yıl murun Ostonuk Abdiraşit 45 yaşında şu bugünkü talapkerimizin atası. Karaderya'nı oğundayın. Karaderya'nın yelin bir aldığa çıkarayın, bir belin öyde köterayın dep özünü talapkerligin koydele 1200 Karaderyalık başka jaka satılıp ketip bolboy kalgan. Doğru mu Ayramkar? Doğru. Ha? Oşonduktan tuğandar 60 yaşka kelgende atası dağı Karaderya'nın oğundayın dep balasını taptap bugün talapkerlikке koyup otat. Bostanlıklardan Karaderya'dan qarızı var mı? Qarızı var mı silerden uşular? Qarızı bolmasa diykandın belin kötereyim, anın tüşümün kötereyim, elimdi gazdaştırayım, yoldu onda vereyim, turmuşun ondayın, mektepterde ondayın, eşigine kersen mekteptin, 30. yılda aşık men turgan mektepler var. Oşolardın eşiklerini ondayın. Buna gelecekte kiçinekey o 5-6 yaştaki baldarımız için jakşı turmuştu kuru bereyim dep bostanıp balasını koyup ağ uyga talapker kılıp jönötüp atat. Kaçanı alat Karaderya? Karaderya'dan ağ uyda deputat bolgan adam gana Karaderya'nın ökülü katarı ökmötke jetkir alat. Oşonduktan tuğandar bostanıplar silerden karısı bolbasa silerden hiç kanday bir tiyešesi bolmasa, jakşılıkta, jamanlıkta jardamды berip atsa, iş yok degende kışta bir kömür, yok bolup bir kalın kar basıp kalıp mına şehirge bara albasa, oşa egip koygan gilazdın kurganan putakların bolsa ham jagıp, kırpıp gelip jagasыңarga. Şulardın bardığını elestetip durup, emni üçün siler bizdi küydürüp büttüңөр. Her birin düğününe barı, emni üçün men silerdi agitatsiya kılışım gerek. Ha? Karagıla 30 yılın içinde men uşu yerge kelip taң kaldım. Muna şalının pakalını sayız mezgilde malga beribeytele. Munda kılkan var. Bunun mal jese aşkazanı orup ölet de berdirtmey örtteytele. Muna hazır mal oşo pakalga үйrөнүптür. Bir nimesini 100 somdan da atasыңар mına.
Emni için biz ıntımaka үйrenbeybiz. Buna Allah aytıp ketdi. Emni için sizlerden bir jakşı adam çıkpaydı. Emni için buna 30 yıldan beri bir jakşı deputatı şaylay albaysiňer. Buna bugün kedi oşa gün. Bugün kedi buna 5 aydan beri kasal bolduk. Açılgan oğuzumuzdu cevap taşladı. Ölügüzdük. Taciye okuy albastan Görüstan'a tuğra aparıp kömeturgan kündörді gördük. Tuğandar. Emi 4. oktyabrga çeyin andan da katı voru keleytat. Al, silerdim bolasıňardy satıp alan degen adamlar keleytat. Nomer 1. partiyadan keyin dagı 15 partiya keleytat. Karadaryalıklardan bolasyny satıp alıp Allah ýardy ötküzbesden 5 yıl yüregini orutamın, 5 yıl kasal bolsun degen adamlar keleytat. Oşandykdan men kasal da bolmagla, orubagla dagı bardygyňar 8.000 şaýlawçynın 7.000'i katışsa 7.500'ı Allah ýarga golos berip 4. oktyabr günü bardygyňardyň yüregiňe gorubasdan 5. oktyabr Bostanovlardyň üýüne toýga çakyramyz sizlerdi. Birinciden balaga at koygondo köңүл buruş gerek da Allah yar dep turat. Demek bu balaga özü Allah jar bolot. Ekinçiden biz oşonu koldoýly joldoşlar. Egerde bul balan deputat kılıp şaylap alsak, al özün maksatların çetinen, etinen işe açsa, özübüzde iş orundayar bolot. İş orundayar bolot. Kança adam oşol işkanaga işteyt. Oşonda bala bakırabız mаңдайыбызda bolot. Alыс ketpeyt. Alar öz baldarını özleri tarbiyalayt. Munda köýünçe munda baýyçylar oturat, çoň eneler, çoň apalar oturat. Balanın tarbiyası sizlerin moynuňarga düşpeyt. Sizler döwletli, bakly, karlyk sürösüňer. Öz problemasyny özleri çeçet. Kıskası ayta berse söz köp. Emi men özümdün aytkan sözümdü. Bir nerse menen jyýyntyktagym kelip turat. Bizde makal bar. Uğuldun 3 türü var deyit. Ataga teň uğul, atadan kem uğul, atadan aşık uğul. Demek bizdin balabız allayar, barыбыз kalaýt elek. Atadan aşık uğul bolup, maksatga jetip, deputatga şaylanyp kalsın. 4. oktyabr günü barыбыз 100% bolsa dagı bir 90% şu doğuş versek 5. oktyabrda Kanibek abişet etti. Toyga deymi? Toyga barabız kuda kalasa. Şu uluzgan adı tosolukların yok bolsun. Allah Taala yarım ömrüne kızgan baraka beýzate ata kılıp elimizden kılıkçılığın kuruğun igitlerimizden bolsun. Amin. Şu eldin işenişini alıp elge kızmat kılıç sağa nasip kılsın. Özüň aytkандай jana mingen atım topka kiret dediň. Buyursa oşo atyň menen parlament degen topka kirip Karadaryaga tiешелүү kança dagan ulak bolsa oşonu baарын alып kelip bizge çıktı. Bul çaylooda je bar bolabыз, je jok bolabыз. Tuurabı jaşlar? Ben oylayım. Karadarya eli, Karadarya jurtu, Karadarya aksakaldары, Karadarya jaşları tarihi gündü karmap kalat. Bizde uyatımız var, bizden namusumuz var, bizden ata ene, aksakal ene, jaşlarımız var. Allah yar sağa iyilik kalap, Karadarya elinin atından bir kol çağı var. Atadan artık ul bol. Atan köp jakşılıklardy kılgan, sen andan da aşık kılsın. Allah Taala nasip etsin. Şu yoldaryň açık bolup, şu el kolluk, jurt kolluk, oşol jogorku keňeşke barıp kalyşdy Allah Taala nasip etsin. Mundan keyin el jurtga kayrılganda
sen жерде туруп эмес, жогорку трибунада туруп пата сүйлөштү, пата алышты Алла Таала насип этсин. Жолun açık olsun, yoldaşın kızır olsun. Bu dünyadaki Allah Teala bazı жақсылықтарын sağa nasip etsin. Amin. Бүгін бізге керек биримдик, келечекти түзүп биригип, ару тилек бизде максат бар, күч бололу келгин биригип, колалымы таптап куш кылган, кураманы топтоп журт кылган, бабам манас айткан асады, биримдикке чакырган уран. Биримдик, 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 алдыга карай биригип, желекти бийик көтөргүл, жеңишке көздөй биримдик, намысын коргоп элимдин, Алла котургуз жеримдин, жараткан өзүң колдой көр, көп улут журттун тилегин. Кылымдарды баскан тарыхы, Кыргызстандын баалап баркыны, кызыл